I veliki pozdrav, dragi moji monstrumi! Vi se nalazite na najuzbudljivijem kanalu na našem YouTube zvezdanom nebu. Vi se nalazite na kanalu Gospodar Monstruma. Partizan u punom jeku, ovi momci ne znaju za predah. Partizanovci, monstrumi, pripremite se za nevjerovatne sportske vesti koje će vas ostaviti bez daha, apsolutno. Vežite se, polećemo! Svi putevi vode u Humsku, a ove nedelje je bio pravi vatromet. Ne, nije reč o spektakularnoj fudbalskoj predstavi, već o transferima koji su uzdrmali svet Partizana. Prvo ekskluzivno Brazilci u napadu, Partizan je sazvao hitan sastanak i rešio da dovede pravog golgetera iz Brazila. Mateus Saldanha, zvezda u usponu, postaje deo crno-belih za ogromnih 1.300.000 evra. Hajde da mu damo dobrodošlicu, da ga pozdravimo, onako kako to rade pravi partizanovci. Ali to nije sve, Partizan nije gubio vreme, već je istog dana završio još jedan transfer. Anđelo Stojković, pravo iz TSC-a, stiže u tim Igora Duljaja. Ovaj momak je nezaustavljiv na desnom beku, a Partizan je za njega aktivirao otkupnu klauzulu za 150.000 evra. Kakav potez! Stojkovića ćemo gledati u crno-belom dresu u petak, ali nemojte misliti da je tu kraj. Klub je ozvaničio dolazak ovih zvezda samo 2 dana pre prave pravcate poslastice, prave utakmice Super Lige Srbije protiv Topolčana. Da, prvi udarac za konkurenciju, otkrio on tajnu. Stojkovića Partizan prati već godinama i konačno on je ovdje da unese još više strasti i borbe na terenu, pa čak i očekuje da neki igrači napuste klub zbog njegovog dolaska, ali u sportu sve se brzo menja, a da budućnost Partizana sija svetlo pokazuje potpisivanje ugovora sa mladim Nemanjom Trifunovićem. Ovaj momak ima sve što je potrebno da bude zvezda. Pripreme u Sloveniji su bile sjajne, a sad je potpisao 3-godišnji ugovor sa crno-belima. Očekujemo da će Trifunović biti prava senzacija i dobiti zasluženu minutažu u nadolazećim vremenima. Partizan je poslao jasnu poruku konkurenciji. Spremni su za sve izazove. Ovo leto donelo je brojne transfer bombice: Mateus Lađana, Aldo Kalulu, Frank Kanute, Aleksandar Šćekić, Kasander Severina, Nemanja Nikolić, Nikola Antić i golman Aleksandar Jovanović. Lista je sve impresivnija. Ako ovo nije tim koji će srušiti sve prepreke, onda ja ne znam šta jeste. Zato, Partizanovci, monstrumi, pratite svaki korak ovih momaka. Utakmice će biti vrele, akcije neviđene, atmosfera u Humskoj neopisiva. Neka se rivali pripreme, Partizan je jači nego ikad i spreman je za osvajanje svih vrhova. Ostanite uz nas, jer će ovo biti spektakularna sezona koju ćete gledati do kraja. A gdje drugo nego na vašem YouTube domu, na kanalu Gospodar Monstruma, na kanalu najuzbudljivijih sportskih vesti. Crno-beli, napred do pobjede. Hvala vam, dragi moji monstrumi. Hvala što ste ostali sa nama do kraja videa. Lajkujte, komentarišite i podelite video. Idemo!